ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki kena ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. U MLA berem kemola ubah proses ti sau kami ulapan pau bagi ngokya hadim balayo peladan giba ajing mot la kejong syaka expert committee on reservation policy nomor bakala benwanra penban ya kejing pat ya prah ga jela brokawai habukran bakala pathai ku bor ubah proses ulang bagi bah kam kede benlong tangai khasi jaintia bergaro bat kebas ngoteng kolong bakadan kejing shirt ki para trashnong kebla ban yalam penban syaka jing bam ngotenan Shushu ba proses ulang bagajing jah Manipur kelami tang na kadau bal ai kedan Sidal tribe ya kuwe gajai benrio berula benrap baga sorkar Meghalaya kediban pikir bah bakan ommi kanu gajing ngosi namar bagi khasi jaintia bergaro kediban shonglang kumlayo lang ya kejela Meghalaya nakalian ga jonga kwa benmurah ya ka issue hakap ti bagani expert committee on reservation policy banakalian jo sorkar Meghalaya kala appoint ya ketika komiti polisi apa coba jelang Meghalaya di Parakowe. Di Borus katu nak dengan juga ngam kuat kedi hawa dia beli expert committee. Dari haki digisni hadin dari haki digisni abang lagi kelong haki lapat hai kubor lagi di sosial media lagi print lagi mentar ke elektronik media. Ngai ngai baru hi kelong nak yang jong. Hadi menakal expert committee kala lapan unga kala sibe gerai kan IT ya pada ada stakeholders kalau dah kena jimut jimut hak berdei nam takar dengan mereka kan appointment dah how to move ahead hak berdei bagi corruption policy dikum tu nakal yang stakeholders kila lagi jong jimut NGOs lagi jong ki Rusibel lagi jong youth organisation lagi jong, union lagi jong, ban lagi jong stakeholders kila ai. Tiga ini bungai nak yang jong nak pet kam jingai, i kelong bang, kajing dia juga expert committee, i kemora pergerak penban ni kajing apa i pra apa jong jelah i berakawai. Akhirnya kesini benda yang sekarang berapa KPI kumtu bah hadir menang yang stakeholders, kila ai kajimut. Kila kumturu kila air kopi syukur press baru hi lamang hisngku ang ni menta baru hi dengan yang jumi yang fight dengan dam tangga jom je bendrio kasi ujan dia buat garus yang fight hi la ke jom yang fight la ke jom je bendrio dikiwe kiwe ru menta tiba syong tiba sa ani ko jelam ko jom nak yang joki usung la bakal hok joki yang bandawalang dah kabentaka reservation policy on job hadin bag expert committee kalau ai kan lan yaki kan long bakin ai jimbut TKI ke bandakan yang cuma ada handi kalau ngapi kalau beri macam kanser hakat Indonesia dah kan expert committee dan kan syai ka job reservation kan kalau tik tanah mentang itrai snong, itrai muluk, itrai jaka kemudian apa jong jela Meghalaya. Buat khasi jadi harus. Kata kalau patut dalam tadi tweet tribe. Di bakal kedua mentah pengacara ke condition. Lagi ke section. Kebanyakan yang jong expert committee ke bu Ahmad jumatai Ahmad jong kiwe, kadau kiwe kisong bakal ni dengan lar ini nama jong kiwe. Yang memakiru kan dia pandawa. Di kebangangat yen hak berdei berkabarkan dia kencing dawa apa jong jelah jong. Bang ti ngelong dan kajing sud peramani ya paisyak no ka bang ni on control.
But hismutu kumajela meklia kadega jela kama shongsuk shongsang. Khasi ujantia ugarus idega mangi de trashno. Ipelong ni kan state ko makalong mata leng baju ni lati kitrai. But ka sarkar dia ro kal ai ka jela jungi lembak ni lati kitrai. Ide mangi ban kiban pek nam ta jingsuk jingsan ha jela hi berawi. Iso komen ado mata ke bakhat ki ya birinti marba ka sarkar ka simkia ban maintain ni ka law order. Pat kiwe nakaliang jong police department do sim kialang par ki paiba ro ki long corporation ba soka ba ka jing san dengan hatiang yo umnu yo la sha la hisni daga jingle expert committee yo kawan muda ka jing pa ka jing pra ka jing stud par ka jing yo don kanu no ka bum sku ka jing ja hapo jong jelahi baro ko we mali nga rindu se kata kala I gelo hagi husnan do dep ka jingja hapo Manipur Manipur ka jia tang na daw bagadon ka proposal na kalang sarkar ba IST na kamata giwe ki trade of Manipur nga I kumtu harpoy ka po mani umusna mo jingthang gi yeng ki sem ye mani ba giwe ki phat kabro du menta ka jing usna mo randon nim ko akum tu kan jia bat shwa ba kini ki bar ko jia aku nak liang jong sarkar aku ka jingpen nak liang jong chief minister kalau nak liang jong long alert long aware lakum do kumno ha ka bedi bar kini ki baro ki bado iba yai beteng ha ka bedi bar kini ka jing demand nam job solution policy kumbo ka long mentahi kabalong ke long ka ba kalau bersusi what happening ke jongi pada pernah jongi kalau ngalau dan mata kalau ngalau kiong ke kanega ref dengan jeng perjimut dan dengan jeng perjimut dengan jeng snow parami kalau sedang rasa jengai bah jadi ngi kuat kalau makajela meklek kalau ngoi nilai fight naga ki apartment jongi ki long temen jongi ki long shua jongi ki leader jongi ki fight naga mata jongi pagi kuat hilak kumno mata kalau bangi ngi long ngoi ini kejela kabaki long shong snow balat ya kalai kusau laktam nak kalai joki ki sotu agni dewe at ngim kwa hi betang nak bata jo kani issue ko nomora ka jing fer jimu de hod ya ga resolution hi kumbang long mata hi pat ngi scam kumbang sarkar la thong expert committee meg banga ngabu wat ng sarkar bahkan pek binia ha ya kom movement ta nak kalai expert committee Kawai ka mga tiyang nakalang yung habib expert committee. Piki members of expert committee kimday kimdan uweiru menta ukhasi ujankia gor umdan hangi brio joki. Kitrai jela mata kimdan. Tingna panong nakalang joki nakalang joki kinokin mustu tan yaka ground reality. Ya ground reality kimusu ha. Soto ha na de khasi ujankia garos dan pleng jongi mendo khambon population ya pleng jongi mendo ba kham apnam khamuna ba kwi we ani kichaka kota kita mustu ha ata kadaw ka bangat ye mga kalong yo kumno mata ke baga nakaliang ka expert committee ka take decision in its own independent mahalashim ka rai ko ra musya ka sarkar ne madaga kita ka rajukal da lamiro pasabar ne ka sarkar ka nomor habban pek ha namban panum jakum ta Namarga final decision ni ko ahi kan baga sarkar kan tip namarga sarkar dalam bahas experience namar hangni ni sok ban himla ban deny the fact namar hangni kan ba ibriu jongi kitip hak nur ko manshimi ke decision teto bisu thu umbakan bina ha badi baga resolution hi nakaleng ga jongi o ile ni de gino nakaleng jo khasi den tiaro abang sim na overall nakaleng jongi ka population khambon na bole profile na bro kiliang ki khambon dikade kade ta jungi hi kan long ban nak le jungi hap apa sarkar kan pet hanur kom kan bakan kumbolong mata kanum khia si kan was kata ngong nak khia si yang im kwa hi ban don jing khia si ya bala thung expert committee sarkar ti kan demlong justice menta panai ka wise decision akata ka decision bang sarkar kan sim kan long namar na ka banta ka jingbit biang jing hi baro But kawai mga kuaman buro resolution policy pengajlah jungi ke debnya betek. Loki don ngelap ong kibri ong em matalasan po islam boleh non kam resolution
resolution kadang kam resolution policy on job kadang kam hi banyat pat boleh boong kadang kam banyat wat ki stiet ni hapa sutu wat ki stiet ki benda ki bala kiu kum gamarashta Andhra Pradesh Tamil Nadu bat ki ka resolution policy on job kadang don dekat no tam munta kam Meghalaya jumi ke baklam nang kham sadin na baro kadang kam ya kanika kadang kam mata ya kanika kadang kam ya reservation dia hisku thu hang ni ko molo mata hi hoi ni la kiu pat nakalian ke jungi hi ka ba ka resolution ke don kam banian kadang kam banian kadang balik kadang ba ki tu ki samla jung di pala banong ni bersama jungi ki ba kadang ke capacity capacity ke ba hadu kata bania kompi bi baro da ka jingdan mata ka resolution ka long ka jingrap ka ba khrau komen ni ka jong jala jingi ko ba ka long mata ha ka bade ben na baro piang tengi community ha ka bade ba ka ni ka resolution policy ko ba ka long mata la jing mu jong ahi bele ora ka ni ka ba ngasokhia ko mo mi par barem ba ki sung thu pa jom ikmat kan mon nagaleng jong angim de tangi local representative macam tangi wat bade pet nam ta kon tangdang banta jom konstituen ngi ko ngi pe overall development jom jela te kamot ngi la dem ngi dan banta su nomor ngi scam mangi gendang ngi scam kan poi ke por bangi nang job yang ngi nai kit yang hi jela hi pro koi te mata ba sa hi ka di banta jingi ya kinu issue kinu issue ki bade hi na ka banta jom jela banta mata ka je pe ro jong nakaleng jong hi nginum la le jong ka long ba ngin susgam langi ni supej berhadir melajah lah saya nak lihat jungi pada apa nak lihat jungi pada dalam dia ngin sebab dia saya sian nak lihat junga aku akan sorkarkan pek bahaya kan movement tajam ke expert committee kenang nomor taka kejinge hadir nak buat jauh yang kejelahi berapa ini ke bentang masa nama hukum bentang masa ini hakabadi berka percentage daripada berapa percentage hi pangan hisung thu kan nak kam ne ya kami ke benda hang ni kan ba nak lihat ngam kuat belum we dah pada ni jung itu kiba tu thu saya ke expert committee orang pendawan nak lihat jung dan kam kata percentage dengan orang tak ni ke we benda yang scam nak lihat expert committee haji syah nak lihat dengan pihak haji syah nak lihat expert committee tadi bagi long very much expert kumba ketang jadi expert sebelum bos expert kebetulan kami mentah ka jing inshallah ya apa nagaleng joki ke lomba bakin bercu mentah ya kan ka proposal ban I stakeholders lagi sim mentah masih dari kolek maki bedan la jong dan kong anuhop dan la jong aji inshallah lo kada lupa mentah lang lagi jong mentah ki data menurut kom belum work out ya kan plan lama plan A ke long ta plan B ke long ta babre dari sim dari sim census mentatang na sarkar tanang ta ayo taham kom bagi design dari kada was penongnya ban kren babre ngang yung mata bro babre UST mata babre UST ada wa resolution kalau bojing ya mata babu dia tak tapi nak lihat juga hingan ngomong mengini kita kam kata de ko ngala panon kam ne we kan tin kalau pai ko kalau mata khasi dia ulah khambon population ini kala khambon dengan skema nak lihat sarkar kan bias nang ta kan bias nang ta apabila bor population ko ko galong ba kiwe baduna ini khambon ba mangi pada tiba khambon ini dia intai banget pa bu nak lihat